8 nong Ganganagari settlement Kananta para BJP yakarkha 34 ta nukhung 93 voters te IPFT yakarkha 24 ta family 57 voters joto miliwe 58 nukhung 150 voters borok Ganganagar gobda chora titi AADC constituency ni candidate Shri Khotrojoy Reang ni yagromoi Tripura mothawo Bana romkha Senior BJP IPFT yakaya Tripura mata final romkha kubai lansaho BJP IPFT yakaya Tripura mata Bana romkha kubai lansaho angke sekarang BJP ono tunggu tahu ke BJP ni yakarwi Tripura mata sini rajano sini habai jatin bak pandau kung thai baran kia ham khaima bungkhui lekroi ye yakarwi phai BJP के मापो तुम्हें मेंबर से चुंगा कोई परिवार कोई भूतार के भाई में नंगती ने परिवार के 34 परिवार 92 वोटर 92 वोटर फैमिली के 34 sini oke chung bo Tripura motha wo chung ma phai ma khe sini angke bo IPFT o tongo senior advisor ta oke bo Tripura motha wo थांसानि मारियो हा बाग्रानो आसाये का थुइये बिनि ओखे जों फायहा के लामक्रोय फायमो ता ओखे लामा बुइमा जोंमाय हा आरो ये थुयाकसवा न बुंबाय तंनाय हिये मको मासा मसा फैमिली भाई नंग IPFT के 24 फैमिली वोटर्स वोटर के 57 Rumthoma Academy, a residential English medium school ni admission 2026-27 nursery simin class 9 jorani bagai admission doglam phiogoi rizakha boni ni kumangka kumlung wakala West Tripura kri bigra bisarungi bagai bo oro belai keno sepka hamman thogo Rumthoma Academy wo Paditham mai hostelo tongui chawi school pori mano teibo kaham kai sai mana bagai nro ukok duk number ni bising ti kurungi mano 9862524221 eba kaba 936610729 ukok duk number